Mereka berkata, Ipun sami mapajar demi Allah raganmu tanpa reren ngelingang sing Yusuf suwut-suwut ngantos raganmu keni panyungkan rahat utawi raganmu masuk pawong-pawong sane pacang pejah. Oh digitukan bapaknya. sehingga engkau Wangle saja dia bapak. Dane Yakub masaur tuah majeng ring Allah dewekku nyaduang kakewohan lan kasedihanku. Lan dewekku nawang saking Allah apa ane tuare dewekmu nawang. 87. Pianak-pianakku majalan je dewekmu alih je orte inde Yusuf lan nyamane lan ede dewekmu putus asa uling rahmat Allah sujatene anake ane putus asa uli rahmat Allah tuah je jelema-jelema ane kafir. Rare seritat kala ipun sami ngaranjing kagenah ipun sami mapajar kagenah Yusuf pecah pajar inggih Al Aziz titiang sami miwah kulawargan titiang tama endek kulawargan titiang sami sampun katibenen kasengsaran miwah titiang sami tangkil makte barang-barang sane nenten mapangarge raris dagingin je aduman gandum untuk kami napi bagus Untuk kami nih kan. dagingin je Selama- aduman gandum Angen dewek titian. Angen dewek titian. icen titiang sami icen dewek titiang sami nggih yang lemut kata-katanya Miwah. mas sedekah je kapene titiang sami kasujat ayo dek diganti kasujatiannya Allah micang wewalesan marep kapening pawong sane mas sedekah Sate. Dane Yusuf mawacana nawang ke dewekmu kajelekan apa ane subuh dewekmu laksana kapening Yusuf lan nyamane karena dewekmu tuare ngarase panadian parilaksanan dewekmu tuh